uthi lo mhlabeleli lelivi lihambile lisahamba namanje sidela kulendzawo kulesiteshi sitohambisa lona sila kulendzawo sitomemetela lona wonke loluvako longenaye uNkulunkulu ufuna bese uyaliva lelivi so ubuyisana naNkulunkulu. Jesus. Encwadini yamaHebheru chapter number 9 asifunde in verse number 15 yina yethwana egameni lika Jesu. Hebrew chapter number 9 verse number 15. Ngakho-ke ungumlamuli wesivumelwano lesisha kuze kuthi labo lababetiwe bathole lifa laphakade ngobe ngekufa kwakhe sebakhululwe etiphambu kwentabo tetikhathi sesivumelwano sakuqala. Liyaphila baba wethu longcwele livi lakho Nkosi leli liphefumulelwe nguwesimakaze ngalo Nkosi uyadala lokungekho kube khona uyaletha babe lokulahlekile buyiselwe babe egameni lika Jesu emini baba wethu longcwele ngiyathandaza moya longcwele kaNkulunkulu khapha babe livi lakho liwuthola babe indzawo nemandla uNkulunkulu wethu longcwele enhlitiyweni nalo loluvako wendele babe kuhle nekubatshato kwelibito lakho libito la Jesu Kristu inkosi yethu manje naphakade amen haleluya. Lasifunda khona abazalwane lenzaba le ibhekene nemuntu bazalwane lokufanele athi ukuthi emhlabeni kuyaliwa emhlabeni kunembi umuntu labhekene nayo emhlabeni wonke umuntu unenzaba yakhe labhekene nayo lisikele iBhayibheli la ngakho ke umlamuli haleluya kunenvoza leJesu leyafa esiphambanweni lesimemetela yona namuhla ingumlamuli. Jesus haleluya amen. Angathi ukuthi umuntu lophilela emhlabeni kulesikhathi lesi ubhekene nani kodwa ngicela ukutshela ukuthi ngeke yaphela impi angafiki Jesu longumlamuli. Oh yes Jesus haleluya ukonke ukhona yena la umlamuli. Hallelujah. Noma ngabe impilo yakho seyimahadla kangakanani kodwa Jesu ungumlamuli. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Lithi umlamluwani wesivumelwano lesisha. Jesus. Siyathi bazalwane kusesikhatsini letemufa bokhokho bethu bekuthi labonile kufanele babe netimbuti kufanele babe nematuba kufanele babe nako konke ukuze bayawuhlambulula tono tabo kuNkulunkulu kodwa kulesikhathi lesiphila kuso kwafika Jesu waba ngumlamuli. Oh yes Jesus. Hallelujah. Anenzaba ukuthi lebini ngaba inkulu kangakanani kodwa nasafikile yena uba ngumlamuli. Hallelujah. Ukunika sivumelane lesisha lotawuqala ngaso impilo lesha ngoba impilo lenzala ayimsitanga umuntu. Hallelujah. Sithi ngababezalana impilo lesha. Jesus. Alelani phakathi wakithi kunempilo lophila yona una Jesu longumlamuli wabo bonke labaqabene naNkulunkulu labaqabene nebantu kodwa Jesu nakafika yena uba ngumlamuli. Yebo Jesus. Hallelujah. Jesus. Kulesivumelwano lesisha asisangeni ngengadi yetimbuti asisangeni ngembathi yematuba asisahlambululi ngengadi yaboramtutu kodwa sesihlambulula ngaJesu ingadi yakhe yedwa lengumlamuli. Hallelujah. Jesus. Uze kuthi labo lababitwe bathola lifa laphakade labo labavumako kuthi bamukele yena babe sebaniketwa lelifa laphakade lokukuphila kwaphakade. Hallelujah. Kutesikhathi bazalwane Jesus. la libandla litawudlula khona lithathwe kutesikhathi bazalwane
labantu labakholwa batawunyuka nenkosi bayohlala nayo emhlabeni kube nechaos kufika isikhathi la itawehla ingwenyama khona itawuhlulela abantu labaphila emhlabeni but uma una Jesu longumlabuli kulethi isuku lesiphila kuto utaba nemandla. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngoba ngekufa kwakhe sebakhululiwe phambi kwentaba desikhathi sesivumelwano sakugana. Uma sivuma kuJesu kuthi Jesu umkhululi, uma sivuma kuJesu kuthi Jesu umlamuli, siyasuswa ekuboshweni kwesivumelwano sakugana lesetimbuthina konke sibe sesiyabuya singena kulesivumelwano lesisha saJesu lathi sakhona ingathi wakenela ukuthi bantu bonke baphilele yena. Jesus. Uthi lo mbhali wabafela bonke ukuze ukuthi bonke labaphilako bangasathi phileli bona baphilele yena lo wabafela. Lalelani bandla laNkulunkulu kulethi khathi lesikuto lethi kudzikeka Jesu longumlamuli, kudzikeka Jesu longumkhululi empilweni yaloyo naloyo ukuze kuthi uma andlula angabi nekulahlwa ayithole impilo yaphakathe. Hallelujah. Amen. Ngoba Jesu yena yedwa nguye umlamuli. Uthi uNkulunkulu singawafihli lamava lesiprofeto sesiwavulile ke nange amava esiprofeto kuthi labo labavako kufanele babe sebayawenda ngenxa yokuthi uma ungenaye Jesu kufuna ube sewubuyisana naye. Jesus. Khona umlamuli, khona umehluleli lokahle longabheki ngemehlo, ukhona umehluleli lokahle longahluleli ke ukuthi afeve kodwa ukhulela kahle ngemisebenzi yemuntu la yendila saphile emhlabeni. Hallelujah. Nangilomlamuleli kuJesu sitomemetela yena nguye yedwa lesimemetela namuhla kulesiteshi sakadanje kuthi la ngumlamuli emkhathini wemuntu naNkulunkulu nguJesu. Angikwati ukuthi ucabane kangakanani naNkulunkulu, angikwati ukuthi ulahlekelele kangakanani naNkulunkulu, kodwa namuhla nangumlamuli lo nguJesu nguye yedwa lonesivumelwano lesisha. Isivumelwano sakugala side emandla kodwa lesivumelwano saJesu sekufa esiphambanweni ngiso lesinemandla. Lalelani bandla laNkulunkulu, uma utawatana naye utawatana nawe ngelanga lekuphela. Hallelujah. Kuze impilo yakho ihlale kahle kuye, ukuze ukuthi lesethembiso sekuphila lokuphakade ube naso kufanele watane naye manje, umsebentele manje ukuze yena nakabuya naye akhone kukunaka. Hallelujah. Ngilo lelivi Jesus. lelithi ungumlamuli Oh yes, Jesus. wesivumelwano lesisha. Yes. Uthatha isivumelwano sakudzala asilahlelele abese uthatha lelesisha sengadi. Lithi iBhayibheli mhlazane Jesu afa esiphambanweni lithi kwaqitheka ingadi nemandi, kungako uma umuntu aphenduka kufanele simbhabhatise leni kuthi angcwaba umuntu lomdzala athathe lomusha wesivumelwano sengadi. Jesus. Lesivumelwano sengadi kulethi khasi lesiphila kuto netinyanga tiyasenda kodwa asati ukuthi noma atati ukuthi lesivumelwano lesi ngilesa Jesu lesinengadi lenemandla, hayi leyetimbuti yaqala, hayi leyematuba aqala, kodwa leya manje isivumelwano lesikahle, isivumelwano lesingiso lekufanele umuntu athi angavuma Hallelujah. abese uhlangana naye. Yes, Jesus. Nguye Jesu yedwa longumlamuli, nguye Jesu yedwa longumlamuli, angalamula yena kuphindze kube betele nyimbi. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngoba yena nasekalamlile wonke umuntu ubuyisana naye kahle abese umniketa ipackage yasekhaya ezulwini yekuthi wena sowumntwana wami na ufa la ngeke usafa kufa kwesibili. Hallelujah. Ungako Jesu wafa esiphambanweni
uma Jesu afa esiphambanweni bekavula lendlela ngale ngadi yakhe kuthi abe ngumlamuli wesivumelano lesisha Jesus. egameni lika Jesu cela lo yedwa thandaza egameni lika Jesu